Omukoro ogu gwatandika n'ekitambo kya misa ashayina z'akasheshe kandi gwayebemberwa Reverend Father Deusdedith Twesigomwe omushuganisa w'ebyobwegyese aha bw'itware rya Mbarara. Baramusaba kusima Father Felix ahabwe binde byakorera ibintu parish ine okushaka kwa mane kure Father Felix yashikaho ubiro bunamanyire Father Felix n'imyaka ihibire nyuma konke kintu kikuru cyasubire yagize gukora muri kasharo mu kurengo yatugaragaza bina twabo mu ngomwe nk'abantu baraha Felix ishasha burunga mu kumutwara ngo za transfer konke Father Felix Abakristo kandi basima Father Felix Bikwatsizehi ubwo bari kumuha ibiconco ebyababirimente mushanju embuzi enkoko n'ebindi bingi kandi bamusibira na miliyoni 8 mushanju emitwari 15 50 na rukaga. Ebyentunguke babana bamusimire byasigire yabakorera harimo ishomero rya primary rya St Joseph's Model, sako ya Rubindi Farmers, famu yente zenjungu, orutoke rw'omurembe, dayare y'amate no kwatara abana babo ombyo kushoma. Kandi wero idatwino mujuni kansara umukazi abwe gomborra ya rubaya yahamiza Father Felix ngo naija kugumiza muna project ya mizi eyi Father Felix yabirashabire President Museveni. Ubuhabuzo bundi ko abanda bebembezi b'amadini no kurebera hari Father icyabira kozi Father Felix noratubire twine secondary schools, primary school, nursery school. You see, tandikiraho umwana natandika na yegedini kuruga nursery aha primary abakurasi ba Kristo mwena Father tumushabire emigisha abo kuba rahangarebire ngo ebyakolire kuno nibirongi kandi nibingi n'abakuriye yarukuza nabone babyetenga. Reverend Father Felix Bikwatsizehi abira amazere emyaka 19 akereze ya St Joseph's Catholic Parish Rubindi kandi hata bamutwara ha parish ya Nyakera omu district ya Ntungamo. Abakostayo